бачаҳои азиз, ҳаматон салому алайкум. Шумо дар YouTube канали Сомон Автои Ному Фазлай. Боя бозгар мегӯям раҳмати калон ки шумо моро фақат тамошо мекунед бачаҳо. Дар ёдтон боша мо якними мо пеш харида будем BMW F10 850,000 бачаҳо. Мошина мо полный сос кардем, фурӯхтем. Ай беғарзи ин мошин мо дар ин серия 3-4 мошин мехарем, мефурӯшем, ай 1 то 1,5 миллиона кор мекунем. Мо фақат мегем ки агар шуморо фора ки мошин бизнеса ёд гиред бачаҳо, моро просто тамошо кунед, поддержка кунед, ай пишти мо ҳамаи кора такрар кунем бачаҳо. И шуморо метавонед ҳар моҳ 100-200 то 500,000 ай як мошин метавонед спокойно кор кунед бачаҳо. Давайте на шумо коротко мефаҳмонам ки чӣ харидем, чанд сум сарф кардем, чанд сум устои мо гирифт и дар чанд сум ин мошина мо фурӯхтем бачаҳо. Капоти мошина ай хичай, капоти мошина инам хе шпаклёвка карда бачаҳо. мо ягон одам ягон паҷо намекунем. Агар мо паҷо кунем и гунаҳгор мешава одам бачаҳо. Шпаклёвка мегем шпаклёвка, китайская мегем китайская, дубликата мегем дубликат бачаҳо. Ина хе капот шпаклёвка карда, крылош оригинальное бачаҳо. Бампери пеши мошин М-пакет. Одамо ки дар BMW мегарданд медонанд ки М-пакет и обычный бампер разные. М-пакет пеши мошина хушнушо мета бачаҳо. Фари мошина Макс ай Беларусия заказ кардагай. Дар Россия бадака, но ай Беларусия арзонтар қати блок лампочкаш общий заказ кардагай бачаҳо. И решёткаш ай хичай мо просто баллончик қати сиё краска кардагем. Решёткаи поёнаш китайская и туманкаи мошин китайская. Дига ҳама запчастои мошин оригинальный бачаҳо. Ёки бачаҳо, запчастои мошин мо запчастошо харидем ая перекуп. Харидем аша Макс? Биё кун нишон теку чӣ хариди? Полный комплект. Крыло алюминий. Крыло худаш задаги буда. Берун шамол абуи қаблантар гапзаки. И сухтагиай? И сухтаги, но задаги нест. Фамиди, и алюминий ко алюминий розкаданаш қин да. Ну, я просто краскаша снимать когда, и сай нау краска мекинем. Тамом. Так, иди возьмем да ты. Нишон метим кэш. Самый главный покупка. Бампер. Ти питай купади бампер. Ёка. И бампер 50,000 места. Оригиналаш. Оригиналаш. Ҳамиам оригиналай, но задаги. Ёка. Медром да ҳамҷа кашолай. Мегум а это чё? Мега да это хлам мега. Мегум какой хлам? Сколько стоит? Да, рублей 5 мега. Его никто не восстановит. Кто мой мастер восстановит? Ну, 5,000 дагиш там бампер. М-пакет. М-ка не М-пакет. Барои чи 50,000 места, барои ки М-ч не барои ҳамон. Оригинальный самый главный. Оригинальный. Ну это вообще. Ну, ҳамҷа ша паят мекина. Устой шарфози любой кора мекина. Шерзод? Соус мекине? Самый главный. Вот чӣ хариди? Илоҷ надори соус накарда. И чай телевизор шай? Телевизор шай. Бия аккуратно ёрдам этим. Аккуратно. Вашам шикастагия буголи телевизор шай. Итари комплект редко миёи. Ну, миёю қимат. Сбор хариди, короче. Сбор. Да оно ҷамона қамати не ҷамонаш? 90,000 места. Наоборот мондеси шумо, наоборот мондеси. Чапак неси. Бачо, полный, короче. Ана мехи. О, ана мехи. Акуман ау пара биза. Сбор, короче. Ноздри сами они стоят там. Дорого, вот. Ну, короче, ами чорта болта хуй мекини, ами чорта болта сета просто пеш мекини, тамом. Просто сбор пеш кади, ҳамаш оригинальный. Общий чанд сум шинак? Сбор телевизор, передний бампер эмишти и крыло и сухтагита. Так, чанд сум додам? 50,000 додам. Общий, ҳамаш да 50,000 додам. Одамо ки авторазбор да кор мекунанд ва ё хитри мешаванд. Общий ҳамин мордаи мошина харидем. Қати фар, ну общий ҳисоб мекунам, қати фар, крыло, ҳама запчасташ 157,000 сарф кардем дар запчастои мошин бачаҳо. 157. Устои мо нархи пули усто 70,000. Мошин, запчаст, ремонт 1,77,000 галактак бачаҳо. Шумо представете ки дар ин хели нарх шумо BMW намеёбед. Дар Тоҷикистон минимум 1,5 миллион то 2 миллион бачаҳо. Ну мошина мо фурӯхтем дар як хеши хидмо, барои ки мошини зурай жалко дар бегонаҳо фурӯхтан бачаҳо. Мошина може фурӯхтагем. Ҳозир мошини мо торпеда надорад, бе торпеда. Агар хушун ёкне торпедаш неста, торпедаи мошин дар ремонта. Мо старатса кардем ки то соли нав мошинамонро фурӯхта видеои нав кунем. Бачаҳо 28 ноябр мо кардем дарси мошин бизнес. Дар дарси мошин бизнес шумо метавонед мошин харид, фурӯше,
автосервис мекунем и аренда машин. Барои ки мо дорем аренда машин, IC машин зиёд, мо дорем автосервис, ай 10 сол зиёд честай, и плюс мо машин мехарем, мефуршем. Се бизнеса мо да шумо ёд метем бачо. Баравай, дай най номер WhatsApp менависе, полная информация мешавад дар WhatsApp бачо. Дар бораи машин полностью да шумо нақл кардам бачо. Даётон боша бо, вақте мо BMW-ра харидем, мо харидем Kia Cerato мо соз кардем бачо, ваям фрухтем уже 20,000 залог шад додагиай, машина омада мебара. Ҳозир баъд и видео мерем Kia Cerato тамошо мекунем, Kia Cerato соз кардем и мерем шаҳри Челябинск, аз шаҳри Челябинск ду машини дига мехрам мебинем бачо. Бо бигам мегӯям раҳмати калон ки моро тамошо мекунем, поддержка мекунем. Ҳозир мерем Kia Cerato мебинем ки чӣ хел устои мо барои моро вая шушта, тоза карда, ждат карда истода бачо. Ай блогер, дагир пишаймон шидие Макс. Гуфту машин бушу, сатил кати машин шудести. Сатил кати шутум ки барои ки гуфти съёмка кардам дар кораи вақт камай мойка занитай, мо бояд тестар съёмка кунем ин машина. Барои чи барои ки ин машин да уже залог додаган, мо ин машина бояд тестар биспорем да ода. Ёкне бачако ҳозир ина падушкара ман дад карда истардам, барои чи машина ма задид карда набровардам оли. Ҳамин падушкара ман 2 ҳафташ дад кардам да Екатеринбург, Москва да неста. Заказ кардем ай Краснодар да 15,000 овардан мода. Насчет машин. Машина мо харида будем 650,000 даётон ҳастай. 650,000 харидем. Кори мо қати запчастош ҳамаш 220,000 шида. 200,000 шидагир мо бо 20,000 дига хушкам барои ки падушка омадак бояд чи мелаш мехарам, уже пешаки ҳисоб карда да ҳамин нарх уже ҳисоб кардагим. Машин да мо бромадак 870,000. Kia Cerato 2021 70,000 пробег дора як хазяин. 870,000 да агар хитома бикше ку кофта ҳози тари нархда намеоям машин. Ну хулас мо машина фурӯхтем 1,530,000 да. 1,530,000 представете не? Мо да мондестай 660,000 ай машин. Ну чӣ қадar вақт сарф кардем? Мо уқа вақте бигем сарф накардем. Ҳамин қадar ки ҳаракат кардем. Всё. 660,000 мо ай машин кор кардем. Агар 10,000 дигашам сарф кунем, мо 650. Может плюс 650. Мо 650. Мо 600 та макс какая? 650 мо 100% ай машин. Уже бигем. Агар ҳамин одаме ки залог дода яке агар передумат кунам, ягон кас аю хафа намешава барои ки ин машина харидорш ганда бисёр мумкин ки ҳамин байни машинои мо ай сама машини ҳамин зур ҳамин боша. Optima, BMW, так одам может изура барои чи барои ки и состоянш идеальное. Як хозяин пробег минимум. Салон ягон ҷош трошидаги хрошидаги нест. Как было, так и есть. Короче, ай мо чӣ вунаге? Безопасноша мекунем падушкаша. Ҳозир BMW-ра салонша соз кардам. BMW-ра соз карда тамом мекунем. Ира медрорем метием тамом. Ин машина дига съёмка намекунем. Ин машина дига съёмка карда наметонем даже. Барои ки одам ждат карда истаи машина. Инро занг загиб ки машина кай мегирем. Машина ма кай. Ҳамин падушкаро мемонем. BMW-ра мегирем. Ира мебарем метием. Падушкоша рост мекунем, лабовой алиш мекунем. И мо ин машина меспорем уже. Давай ай пеши нишон дем ки чӣ запчаст алиш кардаги? Нех ай пеш бигӯ. Блантар фақат. Капот. Ҳамин бампер, датанаи бампер чизи ҳаст ҳамаш. Решотка поён боло, туманко, поворотнико, д фари пеш, телевизор, радиатор. Почти 90% бачо оригинал ай, 10% китайский. Бампер оригинал, фарош оригинал. Я хел мелечош, дубликатан, ну, хорошее качество. Ҳеҷ намекунем. Задорош зато идеально штагиай. Лобовойш алиш мекунем. Лобовойш ди. Лобовой қати абагреф айда фикрем. Намедонам маълум нест бачо, хе мекунем. Даршави мекунем, даршави мекунем, дырынша нишон метем бара шумора. Салони машина дырынша уже шумо дидагиай. Ну просто новое. Ну задагиай хо, ну все равно буй нави мекуна. Торпедаш кожаниай. Слишком машин дурак. Одам беақл нестай ки ин машина харидиста. Умедона чӣ харидиста. Машина қати эвакуатор овардем, я бордаи тоҷик омадак, номаша намедонам.
омадак мега 1 миллион 300 000 мети мо гуфтем не 1 миллион 350 000 кад мо надодем гуфт соус кине гуфт ман миём баъд мебарам гуфтем не ака нархи туғри намегира омадак я бардари дигаи мо 1 миллион 550 ро гуфта будем бо арзон ка гуфт хай ну 20 000 дига бо арзонш кардем то чи мошина фурохтем 1 миллион 530 000 чиста фоидаи мо 660 000 ҳозир дар охири видео бо ҳисоб мекунем BMW-ро фоидаша и ҳозир мерем Челябинск ҳозир он мошина ҳозир мерем як мошини дига мехарем бачаку Челябинск он мошина миёрем ай Челябинск урам ҳисоб мекунем дар ҳамин серия урам мефурӯшем дар охир мебинем ки чанд сум мо ай се мошин кор кардем ну и чё давай переходи фирмини рафтем мошин харид имрӯза мошини мо бачаҳо Лада Веста чӣ хеле ки мақс дар шумо гуфт мошин бадай ҷова ё ки борон задага ё ки санг задага чӣ хеле намедона нёкунем дар мошинхарид дар мо ёрдам кард шогирд баша ҳозир мо шуморо шогирда шинос мекунем дар шаҳри Челябинск мошин мехарам мефурӯша ваям шогирди мо дарс моро хардага мошин бизнеса ёд гирифтага бачаҳо бере шамоли бадай намедонам бояд мо петличкаро мегирифтем аёд мо бро модай бе петличка намедонам чӣ хел сиёмка кунам бачаҳо мона шогирди мо як бор дига мошина дар шумо метиҳем шогирд биё ку сӯстенҷи биё ку батан този хубе и қак иста беседа ҷавистем ё шогирд мо аёд мо бро модай петличкаро гирем овозояту миёя ё ки бояд максимум бланд гап занӣ мани хати шарикон гап мезанам хати ҷуран то намефаҳмам бо дар камера намефаҳмам максимум бланд метавонӣ бо бландтар гап яке меён чӣ кор мекунем яке мепурсем ки чӣ хел мо шинос шудем ту мошин мехарӣ мефурӯшӣ чӣ корагари худат баъд мошина мегӯем ки чӣ хел мошина ту омадӣ дар мо ёрдам кардӣ дар харидан чӣ кор мекунӣ худат вообще-то ман аввал дар стройка кор мекардам хати бачаҳому якум боре ки ами Россия омадам баъди як ҳафта хати ами дӯстам ният кардем ки ми мошин бизнесда сарш кунем якум мошине ки мо харидем 014 буд ай 200 километр рафтем овемаш ай мошин мо қариб 70-80 ҳазор зиён дидем баъд дiyum мошина бо харидам аму шамдани ами хел шидам харҷ доштам баъд дилам монд рости гап ҳаракат кардам ки ягон одаме биём ки дар ҳамин мошинхарӣ мошинфурӯшӣ ёд битиҳад то мақсад мошини соз бихарам ақаллан фоидаам набинам зиён набинам я уруса ёфтам 20 000 буд дарсаш ният доштам ки дарси ҳамуро бихарам ҳамун вақт ҳам сум набуд ҳам забони русиро намедонистам айбан як сол гузашт ки баъд видеои шуморо тамошо кардам дарсҳои шуморо харидам баъди дарс я мошини ланоса харидам я мо мошина ҳай кардам баъд ай ӯ мошина да аренда додам бо 30 000 дигари фоида кам ҳамун моҳ ва стройка ва исунсан даромадам 120 000 шид дига далши сар кем уже и наҳам даҳам мошина ки мехарем мефурӯшем алҳамдулиллоҳ созай ҳама ай стройка бирмем да автосервис дирмем ки ба ӯ хотире ки мошинот насяки случай агар устоқ қимат гуфтам ё ки наёфтем устоқ худмо ремонт кунем якум вақте ки омадам да автосервиси ҳами устодму я ланоса харидадам да 50 000 краскакуниша 80 000 гуфтам ба ҳамон хотир стройкаро партофтам дар қариб бачаҳо дар мобайни 6 моҳ 600 000 700 000 кор кардам мо хай алҳамдулиллоҳ барои расход пасхода кор кардем ҳанара ёд гирифтем ҳозир я ним соат 2 соат пеш шумо вақте ки занг заде гуфтам мошина рулавоиша алиш кесам якум дафъаи айсар то бега ҳамура зада будам 5 000 ҳозир дар мобайни 2 соат задмаш 5 000 алҳамдулиллоҳ ки узи дар мобайни 2 соат корот соза кор бор остоста ҳамин морам вақте кора сар кардем сразу ихе зур кор накардем остоста мош мешавад сами главни ҳамин кора сар кардӣ бояд напартай бина рӯз мо ёфтем вестара берин шамолаки вестара ёфтем одам наёфтем ки ягон кас биёя бихара соҳибаш меяд ки мо ждат намекунем мы сразу занг задам дар группа галасовой кардам ки ҳамон бачае ки дар Челябинск мошин бизнес мекунад ки мешноса худат занг задӣ мошина рис чӣ мега ҳамин мошинхар чӣ гуфт ягон гапат гуфтак не ту омадӣ мошинхарӣ гуфтак ждат намекунем тез биё хар мо вақт надоштем бо берем баҳс задагиаку агар мо саросима биёем авария мекунем барои то омадӣ харидӣ раҳмати калон саломат бошед рост дига вақте ки шумо занг заде мо барои шинамонтаж ва балони лед будем то ҳатто очрат гирифта будем очрати хилмон буд бояд ки автосервиси хилмон наене ки бо очрат мекард ки ҳама честни шава вақте ки шумо саростима ке ба ҳаму дига очрата ждат накунем ба балонои лед омадем да аҷо то ҳатто рискам ҳамун хеле омаем чӣ хеле ки шумо моро ёд дода будед дар видео дар дарсо ки чӣ хел мошина проверка кунем ҳамун хел проверка кунем мошинчаи созай состояниш ҳамаи резингоша кандам
капочаҳои кам ба ҳамин нарх навои гирифтагӣ то иншоалло ки Стоит. меарза. Документоша гирифти? Калича диди? Документоша гирифтем. Я бур мо салонша бинем ку документоша хуйняка просто каличавте. Макс, я бур хуиш ку. Фақат шумо история нақл кардем, ман бетоқат шудем ки ин мошина дарин шавид. Хуиш хай я бинем ку хушу. Бача яхи машини мо, ну машин сахт зада га, ака сахт не, ну реально сахт зада ланжерош кач дега. Нархи ин машино дар Россия бачо, ай 700, 800, 1 миллион, 100 ам аста. Ин машина чиш зурай 2020 бачо. Дискош до 10 вид машина кадаги мега тормозные диски я дал мега 50 тысяч выхлоп, дискош мега ходишь 50-60 000 места музыка. Ну, машина давно махруш дак. И машина мо барой такси осознанно мекнем просто. Ози может быть да джош мы фрушем, ёки мы берем сервис. Примерно як мы партуем як 500 000, 400 100, 450 000, 100% и машина мо мы фрушем бачо. Челябинск омадем замин ях кадаги як машина давно махрул нашдак. Хотя бы ҳамин мошина мехарем ки дасти холӣ наравем. Макс бинем ку чико кеста сахара я умр ягон. Макс дар бораи комплектасияш бигӯ чӣ хелай мошинчаи най. Барои фурӯш тайёр кардааста мошина. Комплектация мошин до максималка МК ки автомат нест, круиз контроль, климат контроль, управление на руле, подогрев руля, подогрев сидений, стеклоподъемники все 4. Bluetooth. Ну, барои российские мошина ҳама чира дора. Ну Макс, видеорам дар рӯзи баъд намекунем батан. Уже почоем ях кардам боро ки мо кади макасинум сахара. Челябинск суровый город мегам ку. Салонша як рӯзи мо нишон метим. Да бачо. Биё даршави мекунем. Дари пиша. Боро ки ина хуш. Бачо рӯзи мо бур салонша нишон метим. Ай пешт. Баъд даш мо вай мекунем. Бо хатиш. Игрушка пассажириш хатия. Ну комплектация чӣ хеле Макс? Мошина комплектация ам надорана, худо гиранера. Не, акой хели дабайни Лада Веста и комплектация почти полная. Ами хайки автомат неста, тамом. Ну ё люк надоран, рождённый. Не, рождённый люк надоран. Машини надида хаядагӣ як хел вақт одам месӯзад, як хел вақт одам кор мекунад. Ну, дамо мақуле. мо намесӯзем, мо кор мекунем ай машин 100%. Ну до 350 000 рози чӣ метиҳад? 0.4 метиҳанд. Даже приора наметиҳанд до 350 000. Так что ба фикри мо ба нархи аҷоиботи машина харидагием. Ну 100%. Макс бо эвакуатор фарод мекунем батан. Ҳоли мо бо 2 соат дига бурем. До эвакуатор бор мекунем. И мерем Екатеринбург. Бо до Екатеринбург ҳоли мордаша кашида запчаст мехарем, товарный вид мекунем. ҳоли намедонам то Екатеринбург баре маълум мешавад чӣ кор мекунем. Агар добро 100 000 кор кунем, дар кор нест. Худо каматия ғамане. Ну давай я переходи фирменики. Эвакуатор биёд. Бам! Бача из rahmati калон ки видео ма почти то охираш тамошо карде. Чорум машини мо Hyundai Solaris 2020 сол. Машина хардем аз шаҳри Челябинск да 680 000 рубле бачо. 680 000. Машин барои фурӯшӣ неста. Ин машина мо да аренда дават мекунем, да такси. Агар мо ҳама машинаҳоро фурӯшем, аренда бизнеси мо месӯза. Ай беғарзи ин машин мо бо 4-5 машин харидагем, варо шумо надидие, варо мо ҳамаша да такси дават мекунем бачо. Бо ки машин арзон харидем, плюс ин машин 1 сол кор мекуна, плихча мебора, бо да нархи харидагӣ мо мефурӯшем бачо. Давайте ҳисоб мекунем ки чанд сум пул мо кор кардем ай се машин. BMW ро фурӯхтем 1 450 000 арзон фурӯхтем. И хеле нарх дар Россия нест, дар хешои худ мо фурӯхтем, арзон фурӯхтем. Ки агар қимат фурӯшем, медонед ки чӣ хеле? Эт да бачаимон, да хешоимон қимат фурӯхтӣ, исусе да авлод гап мешава барои ҳамин каматия ғама не бачо. Kia Cerato-ро фурӯхтем 1 530 000, фоида кардем 660 000 бачо. Lada Vesta-ро мондем да фурӯшӣ. Lada Vesta-ро харидем 350 000 ай Челябинск, 20 000 додем эвакуатор плюс бензин, рафта омадан 20 000 шудак. Машина фурӯхтем 520 000 уфаро кардем эвакуатор кати. Но общий да ин серия бачо мо кор кардем 1 183 000. 1 183 000 мо кор кардем да ниҳум серия бачо. Общий пули мо да ниҳ серия бачо, да ниҳ серия 4 143 000.
камай бисёр фикр ихтиёр дар комментария нависед бачаҳо. Боро ки бисёр мошиное ки мо дар маҳқулай бояд 3-4 та дигаша мо дар хидмо мондем, дар аренда дават мекунем. Мо наметавонем ҳама мошинаро фурӯшем. Мо то соли нав ҳамаша фурӯшем, баъд аз соли нав худо медона бо мо меёбем хеле мошин ё ки не бачаҳо. Ну в общем, раҳмати калон ки моро тамошо мекунем, поддержка мекунем. Боя дига мегӯям ки 28 ноябр мо кардистем дарси мошин бизнес. Дар дарси мошин бизнес шуморо ёд метиҳем ки чӣ хел мошина арзон мехарӣ, ай киҷо мехарӣ, ай кадом сайт мехарӣ. Дар шумо ёд метиҳем чӣ хел мошина арзон харида шумо метавонед дар аренда дават кунед, плюс чӣ хел шумо метавонед автосервисҳое кунед ба нархи арзон бачаҳо. Мо дар шумо ёд метиҳем ки ай киҷо инструмент мегиред, чӣ хел клиентка дар гароница мекунед, чӣ хел усто меёбӣ, общий ҳама бизнеса дар шумо максимум мекунем ки шуморо ҳам соҳиби ягон шавед. Даматон раҳмати калон ки мо тамошо мекунем, поддержка мекунем. Тапони худо бошед бачаҳо.